mbahaye ikaze kuri Murahura News Updates, aho tugiye kurebera hamwe ibyo muri Kongo bikomeje kuba agaterera nzamba kakandi kanyina wa nzamba. Inama ya batatu yari yitezwe cyane hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buhuzwa bwa Perezida wa Angola Joao Lorenzo. Yabaye nk'uko ibiro bya Perezida wa Kongo yabitangaje. Ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga X, ibiro bya Perezida Tshisekedi byashinje intumwa z'u Rwanda kwanga kwitabira iyo nama yirangiza imirwano mu burasirazuba bwa RDC binyuze mu kuvana ingabo z'u Rwanda mu turere twa Kongo. Leta y'u Rwanda ivuga ko iyo nama yasubitswe kuko tariki 14 mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yabereye i Rwanda muri Angola, u Rwanda na RDC byananiwe kumvikana ku kwemera ibiganiro bitaziguye n'umutwe w'inyeshyamba za M23 w'abanyekongo kugira ngo haboneke igisubizo cya politike mu ntambara mu burasirazuba bwa RDC. Perezida Lorenzo, umuhuza washyizweho n'umuryango umwe bwa Afurika wari watumije iyo nama, yavuze ko ababajwe n'isubikwa ryayo ku isaha ya nyuma bisabwe n'uruhande rumwe. Iyi nama yari imaze amezi yitezwe hagati y'abategetsi babanye nabi kuva intambara yakubura hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za FARDC mu mpera y'umwaka wa 2021. Mbere, ibiro bya Perezida Tshisekedi byatangaje ko yageze i Rwanda mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 15 Ukuboza 2024 kugirana ibiganiro na Perezida Kagame. Tariki 14 Ukuboza 2024 amatsinda y'impande zombi ayobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yageze i Rwanda mu nama ya karindwi yo ku rwego rw'abaminisitiri. Itangazo ry'ibiro bya Perezida wa Kongo rivuga ko ku cyumweru tariki 15 Ukuboza Perezida wa RDC na Perezida wa Angola bagiranye inama ukwabo, nyuma kaza kuyagura ikajyamo n'intumwa zo ku mpande zombi. Kongo ivuga ko mu nama y'abaminisitiri u Rwanda rwari rwemeye gushyira umukono ku masezerano, ari uko gusa leta ya Kongo yemeye gutegura ibiganiro bitaziguye hagati ya RDC n'inyeshyamba za M23. Ubu busabe bukaba bwaranzwe n'uruhande rwa Kongo. Mu itangazo yasohoye kuri X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yavuze ko iyi nama itajya kugera ku masezerano, by'umwihariko kubera inkeke zihoraho z'abategetsi ba RDC barimo na Perezida Tshisekedi bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda kandi ivuga ko ikiteguye kwitabira inama yashyiraho inzira ihamye kandi ifatika yo gukemura rimwe na rizima ibibazo bikiriho. Ariko leta ya Kongo yamaganye ibyo ivuga ko u Rwanda rwasabye ku munota wa nyuma bitandukanye n'ibiganiro byabanje. Ivuga ko byongeye kugaragaza ko nta bushake bwa nyabwo rufite bwo kujya mu biganiro muri gahunda y'ukuri igamije amahoro. Kongo yasabye amahanga kurufatira ingamba zikakaye. Yongeyeho ko ishyigikiye ibikorwa bigamije kugarura amahoro arambye mu biyaga bigari binyuze muri gahunda ya Rwanda. Perezida Lorenzo yavuze ko muri iyo nama y'abaminisitiri habayeho kutumvikana ku bijyanye no gukemura ikibazo cya M23. Ikibazo cyonyine gisigaye kugira ngo harangizwe umushinga w'amasezerano y'amahoro. Umutwe wa M23 uvuga ko uharanira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo abatutsi, uvuga ko bambuye uburenganzira n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasohowe n'ibiro bya Perezida, Lorenzo yavuze ko ahangayikishijwe no kuba nta bwumvikane bwabayeho kuri iki kibazo cy'ingenzi cyane kandi gisenya umubano hagati y'ibihugu byombi. Nubwo yashimye intambwe ikomeye yatewe n'ukwemeranya ku mishinga irimo no gushaka FDLR ku ruhande rwa Kongo no kugaba ingabo, gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda, Lorenzo yavuze ko ababajwe no kuba inama isubitswe ku isaha ya nyuma hasigaye igihe gito ku busabwe bw'uruhande rumwe. Yongeyeho ko ashishikajwe n'uburyo bwiza bwo kugera ku mahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Asaba ibihugu byombi gushyira imbere inyungu z'abaturage babyo kugira ngo haboneke umuti urambye w'intambara muri aka karere. Raporo y'inzobere ya ONU hamwe n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha M23. Leta y'u Rwanda irabihakana ivuga ko idafasha uwo mutwe kandi ko ibera mu burasirazuba bwa Kongo ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo. Ivuga ko bishingiye ku miyoborere mibi ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze imyaka bwarananiwe gukemura.
Muri uyu mwaka raporo y'inzobere za ONU yashinje u Rwanda kugira abasirikare bagera ku bihumbi 4 muri RDC barwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Iyo raporo kandi ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukorana n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe wa M23 uhakana gufashwa n'u Rwanda ukavuga ko uharanira uburenganzira bwawo nk'abanyekongo biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Uvuga ko bambuwe uburenganzira n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu mutwe ukaba ugenzura ibice binini byo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri teritwari ya Masisi na Rucuru n'ibice bimwe byo muri teritwari ya Walikale. Imvugo ya Kisekedi ku guhura na Kagame yagiye ihinduka ubwo yiyamamarizaga manda ya kabiri nka perezida muri 2023. Yari yavuze ko atazongera guhura na rimwe na Kagame ukundi. Gusa mu kiganiro n'abanyamakuru b'abanyekongo i Buruseli mu Bubiligi muri Kanama 2024 yavuze ko ashaka kuvugana na Perezida Kagame afata ko ari we ukoresha umutwe wa M23. Yagize ati icyo navuze nuko nshaka kuganira n'u Rwanda, so kugirana ibiganiro, kuvugana n'u Rwanda kugira ngo mbaze Bwana Kagame icyo ashaka ku baturage banjye. Ariko nubwo abaperezida bari guhura, umusesenguzi muri politike ya RDC wo mu kigo cy'ubushakashatsi ku makimbirane International Crisis Group yabwiye BBC Gahuzamiryango mu kwezi gushize ko bishobora kuzafata igihe kirekire kugira ngo ibiganiro bigere ku musaruro unogeye abaturage kuko birimo amacenga. Iyi ni Muhabura News Update, nkomeza kugushishikariza gukurikira ibiganiro byacu binyuze mu gukanda subscribe ndetse ugakora like, share na comment. Bye.